Hi guys, good evening. Welcome back to our channel. So, niabot na gid ang time, guys. Lakaw na gid siya. Tapos ko guys, nagpalayo og gamay kay lami kay ilaw. Maulit na siya guys. Maulit na ako manghol. She's just upstairs now getting ready. Guy! Ah. Uy! Uy! Kami guys, oh. Mga boxes. Uy, ang bra! Pinuok ko. Kalagong ba? Ay, muna ko sa upo. Mamalhin man po mi guys sa weekend. Ulit na si Mingay. Tira na tamak. Sumbala, immigration thing. Nag-ready na si Madam. Be, patang be. Mommy, up. Up? Hala nak, oh, tanawa ang kwenta si Tita nak. No. Barato lang. Mommy. Yeah. Abi, kita asking mo ko. Ito na siya, tiga tutoy yun. Mia. Ow! Ow! Up here, up here. Ano, pakita lang naman ako. Patutoy sa ako na. Patutoy sa ako, guys. Patutoy ang inahan sa guys. Ano, bibiyan na kasi yung tita. Kasi may kayo sa niya. Kaya na. Mommy! 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 Kaya na to na. Balik ka si tita. Mabalik ka si tita. No! No, di ka gusto mabalik ka si tita. Wala ka nawa ang cream ni tita, oh. Kita saya ta. Di oh. No! No! Cream. Mana na. Nanagkon kaya te, inyo na lang pala. Mommy!
Sige lang. Excuse me. Balik ka po na. Balik ko. Pangingay ka doon ka bata. Is that your toy? Kiss tita na. Ganun ka yugad eh. Saan nagkaw nag-yugad? Dugay na Gani. Karto ka rin ba tayo? Dugay na magiging nasa fridge. Kapay tita nak. Sige. Bye-bye tita. Say bye-bye house. Yeah. Tita. Tita, you're going home to the Philippines, man. We'll go visit soon, okay? Honey. Mag-visit man ta soon ba? Careful. Yes. It's okay. It's alright. We'll go to the airport. We'll take Tita. Ba? Take Tita to the airport? Hello, Tita? Kiss Tita? See you, Tita, soon. Ayun na, ato na ta. Drive po si Mama. Yes, Tita. Yeah, it's okay. Tita. Take that to the airport? Mommy! Yeah. Mommy, Tita! Mommy, Tita! Yeah, baby. Kuman lang sa airport. Come on, pa airport ta. Ito pa sa airport. Come on, let's go. Asa yung iPad? Come on, papi. Asa yung iPad na? Daddy!
Mommy. Yes, honey. Can I go in here? No. Whoa. Hi. Hi, airport. Airport. Welcome to the airport. Ito lang yun. Ito mo ako tayo. Yes. Iya ang magdala sa 100 kilos nga baggage. Dumating na walang dala. Guys, nanobra mi sa bagahe. 5 kilos more. We have to take some back. Bili na lang na yung hanger, guys. Still 2.9. 2 kilos more. Bili ticket. Ako nga. Yan na, isulod lang na ako nasa box. Uy, hala, tarong. Tita ka. Tita. Excuse me, honey. Where's Tita? What happened? Tita, come on, Thank you. Where's Tita? Come on, let's go find Tita.